نتنه لدربسیه لباجار حسکه قطبونا الکتریکه و کمبونا مازوت جیانا زیدتری میلیون کسی راوستان دیه. خودیه نجناتوران دبیجن مازوت جمره نایه ولاتی جیل آلیه کی دبیجن کو خودیه جناتوران پابندی بریارین شاردریه نابن. هر دو آلیجی داخواست دکن کو آلیین برپرس به ارک خرابن و وی کریسه چاره سر بکن. ev jeneratöreki li bajarê Hesekê. Elektrîka nêzî 107 malbatan li ser e. Lê vemirandiye. Xwediyê jeneratör dibêje ku mazot jê re nehatiye. Her wiha dibêje ku di dema berê de mehane mazot ji wan re dihat. Lê niha rojane ye û carinan têra rojê jî nayê. Ev demeke bihayê sotemenî û nebûna wê di Rojava Xelkên Rojavayê Kurdistanê de ye. Komîteya Jeneratoran Aşaredariya Ger li Hesekê biryarnameya nû derxist. Têde diyar dike ku bo sîstema 8 saetan bihayê her empêrekî 15,000 lîreyên Sûriyê ye. Komîteyê her wiha tekez kir ku her bin pêkirinek ji vê biryarê re xwediyê jeneratorê dixe cihê lêpirsîna qanûnî. Mustafa Mihemed ê ji serêkaniyê elektrîka 8 saetan li mala xwe swar kiriye. Berê serê her empêrekî 7,000 lîreyên Sûrî dida. Tevî biryara nû jî xwediyê jeneratör daxwaza 20,000 jê dike. Berê 7,000 da ji hefta em hatin daha bû 15. Anha mazotê jî ji wan tê a med'ûm a belaj yani a kêm a sihra kêm vê neqlê ji me dibe hûnê 20 bidin. ما جدو برا برنجيل قاعد ناخذ الا بيست ما قوام بيستان هذا اسعاري محروقاتها او اي ادارات ذاتي كذا كذا امي ويبدل ومدير صار انترنت اداري داخستي انه هر امبيرك بازا حزر ويجي از بازا ناخذم واي بيستان دي از امبيري يقول بكم Ferhat Slêman jî ampêra 16 saetan bi bihayê 16 dolaran kişandiye. Lê dîsa jî ew bê elektrîk maye. Ferhat dibêje ku nebûna elektrîkê kar û jiyana wan rawestandiye. وبخدي بردا في جامعية جبست عطانية أم بدأ ساعات على كامل بوم خلاص كن وكهربتنا 16 saat amper çi qas peredî? إي والله أنا كعصار كنا 16 دولار ولو تبيجي هنا ما داي بد 16 دولار هي مجموع فيها بدنا بمشاوك وقتها بدنا مكمل خراجين تبري çi qas da? بري ما 10 دولار ده Li bajarê Hesekê nêzî 700 jeneratör hene ku elektrîkê didin zêdetirî milyonek kes. Sîstema herî berbiçav ku li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin, sîstema elektrîka 8 saetan e. Lê ev demeke ji wan 8 saetan jî rojnan heye û rojnan jî qet tune ye. Xelk jî daxwaz dike ku aliyên berpirsiyar vê krîzê çareser bikin. Abîr Muhemed, Nûçe TV, Hesekê.